Kongo nsanga imbere ya 1996 nta kibazo cy'abahutu n'abatutsi cyarike mbega bavuga abatutsi nta kibazo cyari kihari abakongomani ivyo by'abatutsi bavyumviyo kivuye he murumva mu Burundi twakwegewe mu 59 bivuye ku vyabaye mu Rwanda abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 1996 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda jewe ndafata indege ndagenda Kinshasa kubwira abakongomani yuko abanyamurenge atari abatutsi n'abakongomani bafise ubwoko bwabo bavuga ururimi rwabo reka kubeca bo babeshera barabaye politize bagiye kubishiramwe politike abanyamurenge baramye ari abakongomani nta kibazo cyane ndabahaje mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu turi ku mutaga wo kuri uyu munsi wa gatatu indwi kwigenekerezo rya 21/02/2026 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turaza cyane kwibanda kubiriko biragenda biba by'umwihariko turibanda mu gisagara cya Uvira tubabwire inkuru y'inshamugongo hari abanyamurenge bakomeje kugira ibyago bikomeye ni mu gihe kandi bitangazwa ko hakurya Burundi bo ibi ntacyo bibabwiye. Turaskani kwabwira ko Fardc cyangwa se Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yakubise internet muri Uvira hakaba bamaze kujya icura burindi biri natwe kutugora ubwacu kuba twabasha kuvugana na bari mwabira bice by'umwihariko safari ro kwimfoma wacu bikaba byagoranye kongera kumubona. Gusa turaza kubabwira amwe mu makuru twagerageje kubona mu buryo bugoranye. Turabwira kandi ko Uvira M23 yafashe izindi ngamba zikomeye ndetse Moise Nyarugabo uwigeze kwa ministri w'ubukungu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umusenateri yatangaje ko byanze bikunze igihe kigeze ingabo za FC zisubire muri uyu mushyi wa Uvira. Ese biragenda gute? Ni mu gihe kandi Corneille Nanga ubu ari mu kababaro gakomeye nyuma yo kundi muvandimwe we yamaze gutabwa muri yombi na Agence Nationale de Renseignement. Ibi kaba rero biri kwa mu gihe akomeje kugaragara nandi makuru akomeye agaragaza ibiri kugenda bitegurwaho uyu Nanga telefoni ye yamaze kwinjirirwa by'umwihariko hajemo systeme ya Pegasus nk'uko bigaragara. Turaza kubabwira rero uburyo CNS cyase CNC uru n'urwego rushinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga rwa leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rwatangiye kwinjira zimwe muri telefoni z'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo M23. Ni muzero tubane tureba akantu ku kandi reka duhere muri Uvira tubabwire situation hari yo guhagarika internet ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bihabera. Ikaze nanone owe udukurikiye bwa mbere witushonda sabone ntuzongera gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha twibanda cyane kuri politique umutekano ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dutangure inkuru yacu mu buryo ubwiramvuye. Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yakubise internet mu mujyi wa Uvira uherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'iminsi mike ingabo zayo ziwugarutsemo. Kuva ku cyumweru kwa Mungu kwigenekerezo rya 18/02/2026 nibwo ingabo za leta y'Kinshasa n'abarwanyi ba Wazalendo batangiye kugaruka muri Uvira nyuma y'uko ingabo z'umutwe wa M23 zari zimaze ukwezi kurenga ziwugenzura. Fardc ndetse na Wazalendo bakigera muri uyu mujyi wa Uvira wongeye kumvikanamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gusahura urusaku rw'amasasu ndetse n'urugomo rwibasiye abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi. Perezida wa M23 Karabo Muzabikorwa wungirije w'ihuriro Alliance Fleuve Congo Bwana Bertrand Bisimwa abinyujije ku rubuga rwe rwa X yatangaje ko icyemezo cya leta y'Kinshasa cyo gukupa internet muri Uvira kigamije guhisha amabi ingabo zayo zikomeje gukorera muri uyu mujyi.
yagize ati ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze gutanga itegeko ryo guhagarika imiyoboro yose n'itumanaho mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo mu rwego rwo guhisha ibikorwa bibi zabwo bikorwa aho abantu ndetse n'inzego z'umutekano aho bongeye kohereza abo bwita imitwe yabwo mu kugira bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Leta ya Kinshasa nta kiratangaza ku makuru yo gukupa internet muri Uvira cyangwa ngo isobanure icyatumye ifata kiriya cyemezo. Amakuru icyakora aravuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ariwe watanze itegeko ry'uko internet ikurwaho. Natwe mu kugerageza kureba niba koko ibi bitangazwa ndetse binavugwa, tureka tugerageze duhamagare bwana Safari ku ikoranabuhanga rya butimu dusanzwe tukoresha, turebe ko rero bidukundira tubashe kumvikana cyase twumve koko ko internet hari cyangwa se idahari. Reka tubigerageze twumve koko niba ibiri gutangazwa koko ari ukuri, turebe ko turi bubashe kumubona. Turi kumuhamagara ariko biragaragara ko adaheruka online, bigaragara ko abari mu gice cya Uvira kugeza ubu ngubu bigoranye kuba babasha kuba bagaragara ku murongo. Ntabwo rero bikunda, ubwo muratwihanganira kuko niwe waduhaga amakuru ari hariya muri Uvira. Kuri ubu rero ntabwo biri kudukundira ko tubasha kuba twakomunika bivanye nuko internet itariho. Reka rero duhite dukomeza tubabwire none bizatangajwe na Maître Moise Nyarugabo. Uyu rero akaba ari umunyabigwi muri politique ya leta, bagaragaje ko igihe kigeze ngo AFS isubire Uvira. Bihagaze gute? Nyarugabo rero yabitangaje ku munsi w'ejo kuwa kabiri ku igerekerezo rya 20 Nzeri 2026 ubwo yari ari kumwe n'itsinda ry'abayobozi ba AFS bari basuye abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge bamaze igihe barahungiye mu mujyi wa Uvira bakeka ko berekeza ikamanyora. Aba baturage babarirwa muri 260 bafashe icyemezo cyo guhunga nyuma y'uko mu cyumweru giheze AFS yavanye ingabo zayo muri Uvira, bikarangira uyu mujyi wa kabiri munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo usuye mu maboko y'ingabo za leta Fardc ndetse n'abarwanyi bo mu mitwe ya wazarendo basanzwe bafatanya urugamba. Abanyamurenge bari batuye muri Uvira bavuga ko bafashe icyemezo cyo guhunga mu rwego rwo gukiza amagara yabo, dore ko abazarendo bari batangiye kubahiga ndetse bakaba baranatangiye gusenya amwe mu mazu yabo. Bikaba rero ari ibintu bizahise bikurikira no gusahura ibyari yarimo ndetse n'ibikoresho byari byubatse inzu birimo amabati n'inzugi nkuko byagaragaye mu mashusho yagiye asakara ku mbuga ngurukana bumenyi. Abaganire n'itangazamakuru bo bavuze ko babayeho nabi cyane mu buhungiro ndetse ko bugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo birimo kubura amacumbi, ibyo kurya ndetse n'ibindi byangombwa nkenerwa birimo ubuvuzi. Mu byifuzo batanze harimo kuba bifuza gusubira iwabo. Maître Nyarugabo mu butumwa buhumuriza bari abaturage yabagejejeho yababajije ko byanga bikunze igihe kizagera bagafashwa bagasubira muri Uvira. Ati uyu munsi kuba mudashobora kuva mu minembwe kutagera ikiziba byatwaye imbaraga nyinshi, byadutwaye amaraso, bidutwara ubuzima, ariko ubu birashoboka kandi si ku mbabazi z'abanzi bacu. Na Uvira ntituzagerageza ngo tuve ngo tuzasubira ku mbabazi, ntazo bagira, ariko Uvira tuzayisubirayo. Yakomeje agira ati Uvira tuzongera Uvira turaharamukanyiriza, tuzongera tuhasubire. Aya makanisa basenye tuzongera tuyasengeremo, tuyategeremo amaboko. Uwo munsi nugera muzibuke uyu nguyu. Nyarugabo rero yavuze ko leta ya Tshisekedi yamubwiye ko yamaze kohereza abanyamurenge mu kindi gihugu, agaragaza ko kuba avuga ibintu nk'ibyo byerekana uburyo nayo ari inkoramaraso nk'abamenesheje abaturage. Yavuze kandi ko amagambo y'ivangura yibasira bari abaturage n'urugomo bakorerwa biri hafi kugera ku iherezo. Yunzemo ati uyu munsi ndavuga amagambo make kuko ayo mfite kuzakubwira babwirira Uvira. Ahangaha ni muri Kongo, ariko nyine ntabwo ari Uvira. Ndagira ngo gusa mbabwire ko tuzasubira Uvira, bizanga bikunze ku neza no ku nabi. Sinzi iminsi bizatwara,
ariko tuzasubira Uvira. Nuko rero yavuze agaragaza akari ku mutima, agaragaza uko bihagaze. Mu yandi makuru rero ahari, umwe mu bavandimwe ba Kanya uyobora AFC M23 witwa Dédiée, n'umwe mu bantu bashya bo mu muryango we bakurikiranwe n'ubutabera bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Umuryango wa Kanya ku cyumweru watangaje ko Dédiée Nanga ufite ikigo General Mining Corporation gishukura amabuye y'agaciro amaze icyumweru afungiye mu biro z'urwego rw'iperereza mu ntara yaho Urere. Undi muvandimwe Basene Nanga afungiwe muri gereza Ndoro nyuma yo gukatirwa muri 2024. Bivuga ko Dédiée Nanga akurikiranwe ibikorwa bifitanye isano n'ubucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Amakuru atangazwa na Radio France Internationale RFI aravuga ko benshi mu muryango wa Nanga baba bari mu buhungiro mu gihe abandi bo bafunzwe. Dédiée Nanga yari yarigeze guhamagazwa inshuro nyinshi n'inzego z'umutekano, nibura abantu batatu mu muryango wa Nanga cyangwa se hafi ye cyane, kugeza ubu bakatiwe igihano cy'urupfu, barimo umugore we Yvette Rubanda Nazinda uri mu buhungiro, muramu we Fabrice Rubara Ntwari, Brenda Makongo Nganga bivugwa ko ari we mukuru w'ibiro bya Nanga, mukuru we Christophe Nanga wari guverineri waho Urere we ari mu buhungiro i Dubai. Nk'uko bigaragara ni mu gihe ku mirongo y'imbere y'urugamba Karemba Aimable tubwira ko birimo abaturage b'abanyamurenge ariko bafuzwa n'umuntu rero ko bakora ibikorwa bikomeje kugaragaza ko basha ibijyanye n'ivanguramoko cyangwa se abaturage bagendeye ku bwoko runaka, ariko nubwo bigaragara ko bikoranye ku bandi babaza rero kuko benshi bafite bitandukanye. Yego, ariko igihari biravuga yuko muri iki cyumweru cyane hano hari ibibazo ku baturage bari bazwi yuko bacumbikira cyangwa bakorana n'amama 23 y'amazi, dore ko n'abakeka yuko bafite n'abana bagatunga abana 23. urabona yuko n'ubundi Fardc yo uko irwana urugamba n'ubundi yo yacyafite bituma mu gatatu akakanya iri niba yaramukiriye akajya ngombwa yuko mama ko kigaruka muri Uvira yakongera gushyigikira amama 23 aricyo kintu cyaraka. Yego, kubirebana n'ibijyanye n'urujya n'uruza, haba abaturage bari gukumirwa bwana Karemba Aimable, nk'umuturage uvuye Bukavu yemerewe kwinjira muri Uvira cyangwa se uvuye muri ibice bya Sange na za Ruvunga ari kwemererwa kwinjira muri Uvira mu buryo yishakiye? Bamwe na bamwe barinjira, ariko nanone biragoranye cyane kuko hari amabariyeri cyane nko ku muhanda w'Isunari 5 bazakirwa ugana za Ruvungi. Yego, hafi y'imisozi yegereye ahitwa za Rungutu hagiye hashyirwa amabariyeri ku ruhande rwa Fardc. Icyo rero ni ikimenyetso kigaragaza yuko Fardc n'ubundi nayo ivuga iti ntabwo neza yuko uyu mutwe utagaruka muri bino bice byerereyemo. Yego, kugeza ubu kubivugwa ndetse n'ibigaragara biravugwa ko Burundi bwongereye force mu bice bya Baraka ndetse no gukomeza za Karimi yo ndetse no muri Lake Tanganyika naho bahari. Zo bihagaze gute kugeza ubu? Update nize bwana Karemba Aimable. Mu gihe hari imisozi y'Ikaremi, imisozi y'Ifizi, deployment zo zirakorwa uko umunsi ugenda uzaza undi, ariko none bijyana n'uko n'ubundi igisirikare cya Fardc kivuga kiti ibi byose tugomba kubihuza n'uburyo imbaraga zacu zigomba kuzubaka ibitero mu bice n'ubundi uyu mutwe wa 23 wigaruriye. Yego, cyane cyane rero imisozi ikomozwaho ni imisozi byano za Powezero, nyuma y'uko n'ubundi mama 23 ifashe Powezero. Aho igihari igisirikare cy'Uburundi mbere mu masaha mu gitondo bijyana n'iminsi ishize n'ubundi muri iki gihe tumaze iminsi tubona abasirikare b'Abarundi babohereza mu bice byinshi bitandukanye. Ubu mu bibogobogo hazanwa abandi basirikare b'Abarundi barenga hafi 700. Amakuru kandi ahari nuko ibi byose biri gukorwa mu rwego kugira ngo igisirikare cy'Uburundi gikomeze gikusanye imisada y'abasirikare n'ibikoresho bigomba kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa 23. Yego, kugeza ubu biravugwa kandi biri kugaragara ko hari ibihugu byabigiye kuba byagira uruhare rukomeye muri iyi mirwano. Haravugwa Tanzania, haravugwa Zambia,
hakavugwa na Afurika y'Epfo. Mu by'ukuri haba hari ibimenyetso bindi bishya byaba biri kugaragaza kuba bagiye kongera kwisuganya bagafatiranya muri iki gihe Uvira yongeye kugaruka mu maboko ya guverinoma. Kwisuganya kwabaho cyane dore ko Tshisekedi Tshilombo nyuma y'uko abona ko kurwanya intambara wenda mu buryo bwa gisirikare akenshi byagiye bigorana cyane nk'imikoranire hagati ya koalisiyo ko harimo abazalendo hakaba abasiza Fardc abarundi ku mirongo imbere ku rugamba hakaba yuko harimo kwisuranamo cyane. Yego. Ubu Tshisekedi Tshilombo yaravuze ati mu gihe abari kuturwanya bakomeje kugaragaza ko bafite imbaraga bikanane nyine politique de diplomatie muri gishoboka cyose kugira ngo nihuze ko bashobora kuba bagira imbaraga zo kurwanira mbaho ibyo bansaba ibyo bangomba nanjye bamwe ibyo bangomba. Niyo bumva yuko Tshisekedi Tshilombo ari gutanga igitambo cyose gishoboka. Tanzania yo byemezwa yuko bamwe na bamwe bamaze no kwagira abo barundi tubona muri Kivu abenshi usanga n'ubundi ari Tanzania nayo biganjemo bamwe bivuga yuko biyambatse n'impuzankano za Tanzania. Icyo tutaramenya ni nka Zambia cyangwa South Africa, ariko nayo turacyari gutoza ngo tumenye uko iri kwimbitse kandi ikwiriye kubijyanye n'iyi. Yego. Karemba Aimable noneho reka tuje mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Warikare naho wambye uti ibintu ntabwo byoroshye. Warikare kuri ubu bimeze gute bwana Karemba Aimable? Warikare ho ni inkuru n'ubundi zisanzwe, ni imirwano nk'ubu Warikare. Amakuru mfite ni uko mu bice byinshi bitandukanye bigize amajyaruguru ya Warikare hitwa za Mpofi, imisozi ya za Mutakatu ya mbere na Mutakatu ya kabiri mu byerekezo bigana hafi neza na za Nyamiyanda, Wenga, ahitwa za Mutongo. Aha hose igisirikare cya Fardc gikomeje kuzana imisada y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare bari guturuka mu byerekezo n'ubundi mu byerekezo z'amajyaruguru cyane cyane muri Warikare n'ubundi baberekeza muri ibi bice kugira ngo baze basapotinge abandi basirikare bahasanzwe cyane FDL bazarendo bamaze imisoro muri ibi. Yego, naho operasiyo zo zihagaze gute? Haba hari ibice wenda byamaze kuba byabatombe cyangwa se bizakongera kugira garuka mu bugenzuzi bw'uruhande urwo ari rwo rwose? Operasiyo ziri gukorwa cyangwa zakozwe. Yego. Gusa mu kuri Kanya ko zishobora no gukorwa zikurikije uburyo situasiyo ihagaze. Yego. Kandi FDC biravuga yuko iri gutegura urugamba rudasanzwe muri Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane Warikare yose yo baranayishaka, bijyana n'uko no mu bice byinshi by'ingenzi bya Masisi bishaka. Niyo mpamvu bumva yuko icyambere FDC iri gukoresha no kwitegura urugamba bijyana n'uko n'ubundi kugaba ibitero byo ari ibintu bigomba gukorwa mu buryo bwa kinyamwuga. Yego. Bitandukanye n'uburyo bagabaga ibitero mu minsi ishize. Yego, Masisi naho haravugwa imirwano ikomeye, abazarendo baraye bacakiranye bikomeye na AFC M23. Ibyo muri Masisi byo bihagaze gute kugeza ubu bwana Karemba Aimable? Masisi nta kindi ni deployment mu misozi wenda ya Mweso, ni deployment mu misozi yegere hano imihanda ya Nganzo uva za Sake uzamuka ugana mu byerekezo bya za Kishanga. Urabona yuko cyane igisirikare cy'umutwe bakomeje kudeployinga abasirikare ndetse kandi mu misozi yegere za Kinigi. Yego, kugeza ubu kubivugwa ndetse n'ibigaragara twabona shusho ki y'imirwano muri uyu mwaka wa 2025 mu buryo bwawe nk'umuntu ubikurikiranira hafi? Turaza kwitega iki kurikije ibiri kubera Warikare, ibiri kubera Rucuru, ibiri kubera no muri ibyo bice byo muri Sud Kivu byose? Twaza kwitega iki bwana Karemba Aimable? Ubu rero icyo twakwitega nkurikije ibiri kubera Rucuru, nkurikije ibiri kubera Rugero, nkurikije ibiri kubera Masisi cyane, navuga yuko dushobora kwitega intambara zitandukanye kandi tukitega imbaraga zisanzwe zitandukanye n'izo twabonaga zishobora kugira ingaruka zikomeye ku ruhare rw'uno mutwe. Yego. Ahangaha navuga yuko wenda nk'umuntu ushobora kuvuga ngo FDC hari agace yambuyemo amaboko atatu ntagire ngo hari igikuba cyacitse, kuko n'ubundi iri kugaragara mu bimenyetso byinshi bitandukanye, aho benshi bari guca amarenga cyangwa banatebye bavuga bati M23 yamaze kugambanirwa n'abari bayishyigikiye. Ubona yuko rwose ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Icyo twakwitega n'ubundi nuko FDC yo ubona yuko yize intsinzi muri iyo minsi ndetse kandi no kurwana mu buryo butandukanye. Ariko nanone bijyana n'uko uyu mutwe nawo uvuga uti natwe
twiteguye nk'uko twari dusanzwe twiteguye kuko nawe uri kuvuga uti niba ari abasirikare turajyana kuri training abashyashya tubane n'abandi bari basanzweyo niba ari imbunda bafite nini turazizana drone wenda natwe turagerageza dufite ubushobozi nk'ubwo dufite. Yego urabona ko icyo kiganza ku rugamba nyine n'ubundi tutabikomeza kubona. Yego reka utubwire n'ibya Rubero na Butembo naho hamaze iminsi hari andi makuru yumvikana ho bimeze gute kugeza ubu Bwana Karemba Aimable? Rubero Butembo nta kindi gihari ni rwanwe Rubero hamaze iminsi naho humvikana imirwano idasanzwe zigire za mazireke ariko nanone umwihariko hari mahanga Rubero yerekeza mu Butembo ziri gukorwa ku ruhande rw'imihanda iva Rubero yerekeza Butembo. Yego Karemba turi kugenda tugana ku musozo ubwo rero ndagira ngo ni andi makuru ndetse tutaba twibutse gukubaza yatuganirize nabyo tubwire ibigaragara ndetse n'ibihari. Karemba ntabwo tukumva neza ngo nibijyanye n'iki? Imikwabo igamije iki? Iyo mikwabo ikorwa hari abari gufatirwamo, ese abafatwa ni abasirikare ni abasivili ni bande bari gufatwa kugeza ubu? Ibibazo usanga bifata n'ubundi ariko babona abazendo kandi datiripotinze ngo bigaragaze ku bayoboye societe civile kuko yisaba cyane urabona yuko ari cyo gihari cyane. Ese Karemba Aimable hari abazarendo kugeza ubu basubiye mu buzima busanzwe babaye abasivili batakijya ku by'urugamba cyangwa nta muzarendo ujya usubira mu buzima busanzwe? Karemba uratwumva? Aimable uratwumva? Yego ndabumva cyane. Ni kuko baza nti hari umuzarendo kugeza ubu urasubizwa mu buzima busanzwe? Nupango mu bazarendo benshi barahaye cyane nko muri Masisi muri Nyiragongo Rushuru n'andi batandukanye bagiye bahari no muri Sud Kivu bagiye bahitamo kwisubira mu buzima busanzwe n'wara bazakira hasi nyuma yuko intambara yagiye ikomera cyane mu bice byinshi bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego urabona yuko ariko situation ihagaze. Yego Karemba Aimable reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu dusoreje ngaha. Wo dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone ntuzongere gucuka ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.